Otac nestale Danke Ilić stigao je u policijsku stanicu u Boru, gde su ga dopratili roditelji. Trenutno se nalazi u istražnim prostorijama, gde daje svoj iskaz i sve relevantne informacije istražiteljima. Na licu oca Danke Ilić se vide umor i tuga, a pogled mu je jako zamišljen. Kako se saznaje, policija sa njim i Dankinom majkom proverava sve informacije koje su dobili tokom istrage, preko sistema Pronađi me ili koje su dobili operativnim putem. Miloš Ilić, otac nestale devojčice Danke Ilić iz Bora za kojom se traga od utorka, oglasio se juče tokom dana na društvenoj mreži. On je objavio fotografiju svoje nestale ćerkice koja je poslednji put viđena u utorak oko 13:45 u Banjskom polju u Brestovačkom zaseoku na imanju svoje majke Ivane Ilić. Miloš se pre 3 dana oglasio i na Facebooku, gde je svojoj mezimici poslao srceparajuću poruku. Zlato tatino, naći ćete tata. Svete moj mali. Napisao je Miloš Ilić na svom Facebook profilu gde je okačio i fotografiju njegove ćerkice. Prema poslednjim saznanjima, mreža kanala, koja je otkrivena u okolini kuće gde je Danka nestala, pregledana je i dete se ne nalazi tu. Danas je na terenu bio angažovan veći broj helikoptera Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Urađena je rekonstrukcija, kretanja i majka je policiji pokazala svaki detalj dana kada je mala Danka nestala. Podsjetimo, devojčica je nestala oko 13:45 u borskom naselju Banjsko polje. Ima smeđu kosu, braon oči i visoka je oko 85 cm. U trenutku nestanka, imala je maslinasto zelenu jaknu, ljubičaste pantalone, crne patike i kosu vezanu u rep.